Cronaca de Carbonia. I giudici de sa seconda sezione penali de su Tribunale de Casteddu han cundennadu a 14 annos de prisione a un omine de 47 annos de Carbonia pro attus sighius de abusu sessuali contra sa filla de 13 annos. Su fatto est acontessi 8 annos a oi e ndi funt bessius a pillu cando sa picciocchedda l'ant recoverada in s'uspidale a causa de crisis depressivas e aiat scoviadu ai dottoris cant acontessiu. S'omine est unu desempleadu e sa mamma ha declaradu de non sind'essi sapia de nudda. Finas a cando sa pipia chistionau cun issa e a s'ora sa coppia e bessia fora de pari. S'abusu l'ant denunziadu a sa procura de sa Repubblica e a riseru e lompia sa cundenna de 14 annos. Ant finas ordenadu su pagamentu de una summa de 50.000 euros in favore de sa pipia, chi oi è maiore de edadi. Custu problema è su penultimu attu scetti de un attoppu chi at a sighire finas ai giudici de sa Corte de Appellu. Cronaca de su Sulcis. In su mericello de Ariseru is carabineris de Santu Antiogu ant arrestadu a du giovanos de 21 annos, Luca Massa e Francisco Murru, de su logu pro coltivazione e possesso de droga. I militaris e postisi de una scantu disi de spriculos si funt appostados acante domo de Luca Massa e ant avettadu sa lompida de s'amigu Murru. Is carabineris de Santu Antiogu funt intraus in domu de Massa e inue ant agattadu unu coltivu de marijuana. I du giovanos ant concordadu finas de unu sistema rusticu de siccada, stoccaggio e confezione de sa droga, cun una scatula manna. In s'ora de vorrogai, in prusu de sa marijuana, n'ant sequestradu una bilanzia prezzisu e 3 cardulinos allucinogenus psilocibe cubensis. Custu cardolinu tenet propriedades psichedelicas chi causant arrisu e trocida insabilesa de arricci sa realidade e su tempus. Su magistradu at ordenadu s'arrestu in domu pro totu ed usu. Sempre in Santu Antiogu, in via Ariosto, disconnotus ant puntadu fogu a una vespixedda de propriedadi de unu giardineri de 55 annos. Is pampas ndi las at istudadas su merettotu e las ant bonificadas ai vigilis de su fogu de Carbonia. Su dannu non ant tammene calculau e nemmancu si connoscit sa causa de su fogu. Cronaca de su Sulcis Cresienti. A Riseru, in sa grugiada de Carbonia, intra Biarrux e Mazzini, est acontessi un incidente intre una Lancia e una Chia. In sa Lancia due viant unu pipiu de 8 annos e sa mamma. Ci dus ant accompangiaus a tote e dus a s'uspidale Santa Barbara de Igresias. Su pipiu anche attentu unu trauma a conca, intamisi chi sa mamma s'è ferta unu brazzu. S'attera femina non s'è fatta nudda, però fiat stontonada e ci l'ant accompangiada a s'ospidale Sirai, po da visitai. Passaus immoe a Cortio Ghiana, innui est acontessia una tragedia a unu giovanu, Andrea Cadoni, chi de unos cantos annos fiat bivende accanto a Bergamo. Innui, nche bessio a si faghere una passillada in monti paris a sa famiglia, e nche est arruttu in unu corroppu. Sa mulleri ha telefonadu a su succursu, però non ddoe istadu nudda de faghere. Su fradili comunista. L'ant presentadu a Riseru in Carbonia in sa mina manna de Serbariu su libru de Walter Piludu su fradili comunista. S'acontessit personali de Walter Piludu sa mesturada cun sa storia de su Partidu Comunista Italianu. Est un'autobiografia cun appalas a s'istoria de su partidu a s'acabu de s'annos 60 e a su nascimentu de su Partidu Democraticu de Manca, per is arregordus de Walter Piludu, militante, funzionariu e amministradore pubblicu. Su libru est interessante non sceti poi bisuras politicas, ma prus che atteru che accara sa chistione de s'eutanasia. Piludu difattisi de unos cantos annos è maladiu de SLA, sclerosi laterale amiotrofica, e iat bolli dezzidi de sei cando si morri, mancai sa lei italiana poi immoi non si lu permittat.